Pozdrav svima ljudi i dobrodošli na Dragon PCG. Danas sam htio da vam pokažem jedan, da kažemo, mali problem na koji sam naišao i rješenje za taj problem, tako da će ovaj video biti opet neki tutorial, ajde tako da kažemo. Evo ovako, znači danas sam snimao neki gameplay preko Shadowplaya, u pitanju je bio Project Cars i naišao sam na problem koji mi se nikad u životu nije desio. Sad ću da vam pokažem. Na primjer, ovaj video je posljednji koji sam ubacio i sad ćete vidjeti šta se desi kada ga ubacim u Sony Vegas. Pogledajte ovo. Znači, kako god pustio sad, šta god da mu radim, uvijek je zelena slika ovdje. U početku nisam znao šta je tačno u pitanju, ali sam otprilike pretpostavio, pa sad ću da vam pokažem rješenje za ovaj problem. Znači, imate dve trake, to sam već pričao, ova je video traka, a ova je audio ispod. Znači, kliknete na video traku, levi klik na video traku, desni klik na video traku, idete na Properties, idete na General. Znači, ovo vam treba plugin i sve što treba uraditi jeste da zapamtite ime ovog plugina, znači compound plug.dll. Dobro, znači to smo zapamtili. Sad izađemo iz ovog. Ajde iću onako postepeno, da ne preskačem. Znači treba da uđete u My Computer, to je prvo što treba uraditi. Zatim idete u local disk C ili, znači, da preformulišem, idete tamo gdje vam je instaliran Sony Vegas Pro. Znači C, program files za mene i ovaj folder Sony Vegas Pro 13. Znači folder koji tražimo sada jeste ovaj file IO plugins. Tu uđete. I sad nađemo naš plugin, evo ga, compound plug. Ono što treba da uradite je da renameujete ovaj plugin, znači desni klik, rename, i da dodate nešto ovdje, na primjer, evo dodat ćemo još jedno G. I kliknete Enter. Znači, to je sve što treba da uradite. Da vidimo sada. Ja ću za to vreme da otvorim tako. Znači otvorili smo Sony i isti ovaj klip. I evo ga. Evo ga, kao što možete vidjeti, znači nema više onog zelenog ekrana, ajde tako da se izrazim. I problem je rešen. I klipovi mogu da se prerađuju, tako da, gospodo, očekujte klipove. Evo, prosto tutorial neki, znači problem se reši za sekunde, ja sam se igrao s njim zadnjih sat vremena i sam uspio da preradim klip. Nadam se da nećete imati ovakvih problema, ali ako ih budete imali, sad znate kako da ih rešite. Šta da vam kažem, hvala vam puno što ste gledali klip. Nadam se da se vidimo u nekom od sljedećih klipova. Veliki pozdrav svima, ćao!